Pozdrav svima, Agrokadar započinjemo gde drugo nego iz zapadne Srbije. Nalazimo se negde između Arilja, Ivanjice i Guče, tačnije u selu Kotraža i domaćini su nam porodica Prtenjak, a idemo da vidimo šta radi Miloje Prtenjak. Domaćine! Dobar dan domaćine! Dobrodošli direktore. Pa samo prvo da vidimo za visinu, kako raste ovdje u zapadnoj Srbiji, mada nije relevantno, čekaj da vidimo. Eto, otprilike tako. Mi u Sremu smo nešto malo zaostali, šta je problem u rastu, ne znam. Ali čime vas hrane ovdje? Je li to zbog malina, kupina, šta radite? Može da bude i to i svež vazduh. Svež vazduh? Veća nadmorska visina čini svoje. Moguće. Sve moguće. Evo, ovo je samo da vidite, koliko si visok? Pa tu negdje oko 2 metra. Ispravi se, lepo si ispravi. Otprilike, eto. Koliko? Oko 2 metra. Oko 2 metra. Kao i ja, otprilike, oko 2 Tako, metra. tako. Da. Miloje, još jednom, hvala ti što si nas ugostio. Evo, došli smo kod tebe malo da obiđemo ovaj kraj, da obiđemo tvoje imanje i da nas upoznaš šta je to šta vi radite od poljoprivrede. Pa eto, meni je pre svega velika čast što ste vi došli uopšteno kod mene. A što se tiče poljoprivrede, to je ovdje kod nas, mogao bih reći, neki miks proizvodnje, što bi se reklo. Imamo tu svega i svačega, maline i kupine kao... Ajde malo prošetamo po imanju, može? Naravno, izvolite. Dobro. Inače, da krenemo od početka. Sve je počelo odavde, može se reći, jel tako? Tako je, eto, to je, što bi se reklo, neka najstariji objekat u ovom selu koji ima sigurno preko 200 godina. Znači, kad je izgrađeno? 1800? 1800, ne zna se tačna godina, ali dobro. Odavno je to tu. Nisu zapisali negdje, nisu? Nisu, svi su Prtenjaci potekli iz tog objekta. Znači, odavde je sve krenulo? Odatle sve kreće. Eto. Dobro. I vi ste onda 2 veka i više ovdje, na isto Baš mjesto? tako, na ognjištu su ostali, što bi se reklo. Miloje, da nam kažeš prvo, kakva je klima ovdje? Deluje mi prilično surova i mislim da je teško baviti se poljoprivredom u ovim krajevima. Pa jeste, kao vidite sami, još klima i dodatno je otežani su uslovi za rad, jer su ovdje brdsko-planinski predeo, ali trudimo se, navikli smo nekako da opstajemo ovim teškim uslovima. Kako, kad kaže trudimo se i opstajemo, kako izgledaju recimo zimi? Zime su ovdje opake veoma, budu tu veliki snegovi, padavina, ali opet kažem vam, mi smo navikli na to, budu veliki minusi, minus 25, minus 30, ali sve je to neka navika. A neće Ne tako, Gogi, polako. Evo pokide. Ne tako, dobro, greška za prvi put je oproštena. Dobro, kako se bere? Lagano i polako. Ali prvo proces, ona bude zelena, postaje crvena i tek po crni, onda je zelena. Znači crne beremo. Crne, da, upravo tako. Da ne pomešamo sa malinama koje beremo crvene. Crvene, da. I znači kako, držimo je, jel tako, ako već, dobro sad sam ja odlomio, ali to nije. Nema veze, oprošteno je za prvi put. Za prvi put. Dakle, držite... Lagano držimo sa 2 prsta gore. Sa 2 prsta gore i samo pogledaj. Lagano, i eto. I to je to? To je to. Može da se pojede? Naravno. Kao prvi poljubac. Miloje, ovo je mladi zasad maline, Upravo, tako? Da. Ono što mene zanima, kako se ona sadi? Dakle, evo da nam opišeš ceo proces. Pa evo lično kako ja to radim, da opišem to ukratko što bi se reklo. Pre sadnje ove maline mi prvo ovdje razvučemo stajsko đubrivo, mi to zovemo u trake. Aha, na ovako. razmak redova ovo 2,80 koji Dobro. se pušta lično ovdje. Znači 2,80 je Međuredni razmak. Dobro. Da, upravo tako. I nakon toga mi bacimo kreč koji je veoma bitan da ubije kiselo zemljište, jer je kod nas uopšteno zemljište kiselo. I nakon toga to se frezira, otvara se brazda i postavljaju se maline, sade se 3 do 4 u metar, sve zavisi. 3 do 4 sadnice u metar. U metar, da. Dobro. I posle ide tu nekoliko kopanja, mada opet kažem, ne mora to ni da se kopa, ali će biti da odrastu sadnice 20-30 cm. Ali ja sam nekako navikao da te sadnice idu da budu prema mojoj visini. Tako da eto, ovo je prva godina. Ove maline su posađene kraj marta. Kraj marta? Kraj marta, da. Pa tu su negdje koji i ja. Otprilike skoro 2 metra. A one će eto da... Evo, ova je još veća. Ova je veća, dobro. I one sljedeće godine... Drži tu taj manja. Ove sljedeće godine stižu na rod. I kako ide? Stavljaju se stubovi, žica? Stavljaju se stubovi, da, na 4,5 metra razmak stub od stuba, 2 reda žice. I dižu se, jel tako, gore? Upravo tako, i ovako, otprilike. Na 20 cm vezujemo jedno od druge. Miloje, vi navodnjavate, ako se ne varam, sve vaše zasade? Da, upravo tako. Kakva je klima ne vredi, bez navodnjavanja ne možemo da ostane. Dakle, mora da se navodnjava. Mora. Kako vi navodnjavate s obzirom da ste na oko velikoj nadmorskoj visini? Pa znate kako, mi smo iskopali tu neko jezero, napravili neku akumulaciju vode. To je možda kilometar odavde od kuće i tu smo sproveli crevo 5/4 i kabel smo zatrpali i tu nam dolazi kući 100 litara na minutu, ide vode konstantno.
I jel odavde sve kreće? Da, eto, upravo, eto, samo na, evo, Znači, na, samo jedan, se okrene. samo na jedan dodir. I sad voda ide. Sada voda ide u 100 litara minuti i sve pod prirodnim padom ide u naše zasade. Aj mi sad da proverimo u zasadu. Naravno, naravno, i može. Ajmo. Voda ide odande, kažeš, prirodnim padom, jel tako? Da, upravo tako. Pumpa ubacuje u ono bure veliko Da. i onda I onda sve ide s prirodnim padom i sve to razvedeno preko Ovdje preko- kreveta. Da, ide, Dobro. sve to ide u sistemima. spušta sve se to- dakle ovdje Naravno, i kroz kap po kap. i sistem. kroz kap po kap idemo dole, Da, tako? u maline, kupine i u sve zasade. Aha, aha.